apa? Nissan Pagod. Bintang Utara. Iya, iya kawan-kawan, Bintang Utara. Si Bolga. Lama kali. Plat Bos Muda. Yo. MS Acor ya kawan-kawan, ini dia. Siap. Oke.
Aceh Transport. Pangkalan Kerinci nih kawan-kawan. Oh, Jambi. Wis. Jos. Wis. Kiri, ambil kanan. Bus Putra Simas kawan-kawan, Bengkulu, Medan. Keluar.
pikir emak-emak ini. Bus Pandawa. Bintang Utara. Bintang Utara SR2. Medan Pekanbaru. Bos Pemto menuju ke Bandung nih. Raja Javu kawan-kawan. Ekor. Ya.